gentlemen, allow me to introduce to you the man of God, the man of the hour. Ladies and gentlemen, let us welcome the apostle, the prophet, the evangelist, the pastor, the teacher, the international speaker, as well as the conference speaker. Ladies and gentlemen, let us welcome my dad, Apostle Simon Dingan Gumbi from Assembly of God Standerton. Upete ekadla makanjalo Jesu zandla ikitisa. Hallelujah. Masibingelele bonke abangcwele kakhulu ingcebo zikaNkulunkulu ekhona la, abaphathi bemfihlakalo ake nibashayele izandla egameni likaJesu. Sibingelele iteam yonke, sibingelele obaba nomama, intombi neinsizwa egameni likaJesu. Sanibonani abopotonono tutununu botakala nesisani, sanibonani. Bese ngigcina ngesikhodlo, ngithi ngigcine ngaso ngoba emva kwaso angisabiza omunye umuntu. Amen. Soshonephi emini kuyakhonzwa la Sithole. Seyivuliwe ikolo. Bengicabanga ukuthi bakhona omama bengizobuyela bona nje. Akho nkinga nikhona, singangena ngasikhathi ngo-11 ake sibuyeni bonke omakoti ningibizele nalaba abahluphekile. Ubisi luningi, ubisi luningi ufafazana la ngoba kukho umuntu ozolumunya. Amabele agcwele ubisi. Bengicela omama ningabuya nibe khona. Uzongibona ngena nami lapho ngibe ngifaka i-first coat sis. Ke sizokhuluma kusasa ngelesini. Just ama-hour amabili 11 to 1. Bese sihamba siphumulele intambama. Umibandla livuma lizothi amen. Nabanye nje bamkelekile, kodwa nje bengifuna ngoba ntambama kusasa ngizokhuluma nabantu abasha. Kungenzeka nginiphathele nespecial somuntu ozothi before ngikhuluma akathi ukukhuluma nabantu abasha. Kusasa kuzabe kunzima la endlini. Yabona into ongazange uyibone inyoka ikhwela umthi ngenanyawo. Away amen. Mvumeleni namhlanje ke sibe kuvarsity sidla ukudla okuqinile. Kulokudla esokudla siyobe siphendula nezinye ze-awu angibonge kubona ushoba bazalwane. Kanti izolo ngibusekile inhliziyo yami lokhu ihleli kule ndoda yeyibuko kanti ucindi lo. Away amen. Mzameni ngezandla ucindi bazalwane. Ngibongile kunibona ingcebo zenkosi. Ngicela ke sibe kafushana nje. Sizophendula imibuzo siphinde sidle ukudla ongathi kulukhuni. Sibe kuvarsity yakamoya. Kuthi kubanda ngaphakathi sizoshisa ngaphakathi. Kubanda ngaphandle sishisa ngaphakathi.
Funda Genesis chapter 1. Genesis chapter 1 verse 1. Ekuqaleni uNkulunkulu wadala izulu nomhlaba. Verse 2. Umhlaba wawuyihlane elingenalutho. Kwakungubumnyama phezu kodwa. Kepha umoya kaNkulunkulu wawehla wenyuka phezu kwamanzi. Verse 3. uNkulunkulu wathi makube khona ukukhanya. Kwaba khona ukukhanya. Thank you. Chapter 2, verse 10, umegu 15. Chapter 2 verse 10. Verse 10. E-Edeni kwavela umfula. Verse 10. E-Edeni kwavela umfula owamanzisa insimu. Wahlukana khona waba izimbaxa ezine. Verse 11. Ulisho kahle impela lelo umfula waba izimbaxa ezingakhi bazalwane? Ezine. Come class waba izimbaxa ezingakhi? Verse 11. Eyokuqala inegama lokuthi iPhishoni. Yiyo ezungeza izwe lonke laseHavila lapho kukhona igolide. Verse 12. Lihle igolide lalelozwe. Kukhona nenhlaka yeBhedola netshe leshohamu lapho. Verse 13. Igama leyesibili lingu Gihoni. Yiyona ezungeze lonke izwe laseKhushi. Verse 14. Igama leyesithathu lingu Hidekeli. Yiyo egobhoza ngasempumalanga kwase-Asariya. Eyesine lalingu Eufrayethi. Verse 15. Yes. uJehova uNkulunkulu wayesemthatha umuntu wambeka ensimini yase-Edeni ukuba ayilime ayigcine. Verse 16. Uyekela u-16. Yizwi lenkosi leli bandla lonke lizothi amen. La sizogxila khona sizogxila kulo verse 15, 14 no 15. Kusho ukuthi nje kusuka lapha ku10. Kakhulu sizogxila kule mifula. Awusebashona phi kule mifula. Yabona na uthulile ke sengizokukhomba impela uphakame bese usho wedwa. Kule mifula sizophendula umbuzo othi why makuqala iNew Testament for gospel. Kodwa buka siqale kuGenesis. Yini nakuqala uNew Testament kube khona Matthew, Mark, Luke and John. Mfundeke lo John chapter 1. Sigcine ngaye seba nomqondo ukuthi siyaphike manje. Seningizwile? Hawu sebashonephi? Yini wathi bahlale nawe Sithole labantu? Mfundeke lo chapter 1, funda lo verse 1. John chapter 1 verse 1. Verse 1. Ekuqaleni wayekhona ulizwi. Ulizwi wayekunkulunkhulu. Ulizwi wayenguNkulunkulu. Verse 2. Verse 2. Yena lowo wayekhona ekuqaleni kuNkulunkulu. Verse 3. Konke kwavela ngaye. Ngaphandle kwakhe akuvelanga lutho. Kukho konke okuvelileyo. Verse 4. There will miyekele ku4. Mfunda lo 12 bese siyavala. Verse 12. Kepha bonke ababamukelayo wabapha amandla
okuba babe ngabantwana bakaNkulunkulu labo abakholwa egameni lakhe. Izwi lenkosi leli bandla lizothi amen. Ake sikhuleke. Baba liphilile siyabonga ngalo suthisa umphefumulo wethu kudunyiswa lika Kristu Jesu manje naphakade amen. Ngicela ungilekelele Mtakahlongo sithi no matter what Jesus loves you. No matter what Jesus loves you. No matter what. No matter what. No matter what. Jesus loves you. No matter what. Jesus loves you. Jesus loves you. No matter what. He loves Jesus loves you. no matter what. Because Jesus loves you. Verse city, it's not yet over till God declares. It's not yet over till God declares. It's not yet over till the Master declares. It's not yet over till God declares. No matter what the doctor have said, Jesus loves you. No matter what, He really cares for you. Mathi ngabe ngikhuluma namhla Sithole ngizokukhulekela abagulayo. But it's not yet over. Kungakasho yena. Even isifo esemzimbeni wakho asinalo izwi lokugcina phezu kwakho. Yes, it's not yet over. You can still make it. Ngizwa ngiba nodobo longathi ngabe khona abagulayo nje. No matter what, Jesus loves you. No matter what, He cares for you. Asiyekele siyawubona kusasa. Away, amen. Why for? U4 inamba yomuHlaba. uNkulunkulu wadala umhlaba wawenza waba namagumbi amane impumalanga intshonalanga iningizimu nenyakatho alikho eliyofakwa uwe. Uzubona ukuthi u4 inamba yomuHlaba throughout the year. From January to January there are about 4 seasons esimele sihambe phakathi kwazo.
sika into asahlobo ihlobo ikwindla fanele uhamba alikho eliyofakwa kuwe njoba kubanda nje nifaka amatshali nithi uhloniphe esinye seyikhathe senziwa lo mdala weinsuku mungangikholwa ukuthi u4 inamba yomuHlaba yizu Jesu uthi kubafundi bakhe anothi nanithandaza 1 ngoba unumber 1 okaNkulunkulu Baba wethu osezulwini 2 malingcweliswe malihlonishwe gama lakho 3 ake kufike lo wakho umbuso sikhathele lemibuso makubusa uGumbi ulanda amagumba kuba wasondeze ake kufike lo wakho umbuso sondela 4 mayenziwe intando yakho kuphi ngoba u4 inamba yomuHlaba sondela phela that is why uJesu wathi nakayobethelwa ayemane amasotsha ayebhizi ngaye ngokumbethela lapha 4 amlahla yena kodwa ingubo zakhe bayithatha beshokona ukuthi emagumbini wamano omhlaba uJesu bazomlahla abantu kodwa into zakhe bayayifuna ngingedwa yini la ithendeni nikhona tshela makhelwane makhe ayikabi ungakhathazeki uzashesha aqede lo baba lo away amen ungangikholwa ukuthi 4 inamba yomuHlaba asiyeke iBhayibheli ngoba nangayi iBhayibhelini singabala kuyawushona ilanga buka nje la emhlabeni ilwane zonke ezihambayo iningi lazo bheka inyawo 4 kundwane 4 inja 4 ikati 4 mbongolo 4 kusemhlabeni la bube sifo indlovu 4 ingani nomuntu naye 4 ithuyi la hamba ngayo ithuyile ingozi ebusuku nakahlangana nawe 4 mungangikholwa ukuthi u4 inamba yomuHlaba check isitulo ohleli phezulu kwaso ukuthi sinemlenze emingakhe kusemhlabeni la nemoto na uphuma la ubheka amavili mangakhe 4 bamba emotweni konke engiyithandayo ke uma imoto ipantshile udriver ongahlakaniphanga uvela bese uthi for sale ayithengise nabambuzo uyithengiselana athi ipantshile kodwa manje udriver waziyo uyazi ukuthi kukhona ivili elikhululayo hey mari iBhayibheli limnandi manje ngoba unumber 5 inamba yomusa naku5 uJehova uyakhulula usho ku5 siyakhulula the great grace of God that is why Moses wathe phakathi eGibhithe kungekho nomuntu oyimember yeparlament omele uIsrael eparlament likaFaro uNkulunkulu azazokhulula bona walanda indoda ena 5 letters ngoba u5 uyakhulula Moses MOSES hey bayahamba laba Moses uthi angikwazi ukukhuluma uNkulunkulu uthi thatha umfowenu uAaron the name Aaron phethe 5 letters AARON hey bayahamba laba and bagcina behambile ngoba u5 uNkulunkulu uyakhulula awu phela na ungangikholwa bheka uGoliath for 40 days khiphani indoda niyilethe lapha silwe 40 days bayaqhaqhazela akho ndoda evela uNkulunkulu waletha indoda ena 5 letters David DAVID hey uyafa lo namhlanje ngoba u5 uyakhulula mbheke noDavid
wathi nasabhekene naye empompa uGoliath ngoba khona abantu abathi nabazofa bakhulume kakhulu. David washaya ngedolo phansi walanda amatshe amangaki uyafa lo namhla. Away amen. Nathi njengoba sithi sindisiwe nje sisho ngoba siphuma ka number 5 Jesus JESU sisi noma ungaphika sindisiwe ngenxa yalegama. Naye uJesu akusigama kuphela mbheke kahle lenge esiphambanweni mabili amanxeba ezandleni mabili ezinyaweni elilodwa la 5. Bamba imoto nayipantshile ipantshe kunamba kulanda ivile lisemva kuthiwa liyakhulula limele nje ipantshayo ngoba unumber 5 uyakhulula bese yaqala iyagijima nami ngangipantshile ezonweni zami kwafika isipewili sasemazulwini the man Christ Jesus ngaqale ngagijima akusemini uthi uPaul akusemine ningabheki mina kodwa sekunguKristu ophila ngaphakathi kwami. Aningangizwa? Ake ngibone izandla bangizwayo niphakamiseleni. Niyangizwa ngempela? Angiyeke ngoba namhlanje ngikhuluma ngeinamba eziningi. Inamba nje ziyakhuluma la eBhayibhelini. Chapter 1 verse 1. Eqaleni uNkulunkulu wadala izulu qedela. Emva kwaleyo ndawo kukhona ungqi. Full stop. uNkulunkulu wadala izulu qedela. Ngqi. Uyabona lo verse 1 yena yedwa nje intshumayelo ephelele une hour lakhe. Uthi akuvama ukuhlukana izulu noma bona nje kubanda simisa amathende nje oSithole baze bafaka amakepisi kunje ingoba umuntu ungumhlaba uNkulunkulu wathi akahlatha umhlaba wenza umuntu phakathi komuntu wangena isizulu umuntu ungunumber 1 nje umuntu unguverse 1 njoba ngihamba nje izulu nomhlaba nakuthiwa ugumba kekho umhlaba usuku ukhona uyongcwatshwa kodwa izulu lisuke libiyele ezulwini nisangizwa kodwa nine singuwanje eqaleni uJehova unguye usimakade sokulunga uamen ufakazi oqinisileyo okwakunjalo kunjalo kuyoba njalo wadala qedela izulu sondela ke sondela akakangeni uverse 2 mhlaba wawukade umuhle kodwa ungeke uhlukanise nezulu ngoba igolide lalisezulwini laliphezulu komhlaba namatshe amahla uyabona ke sorry uverse 1 nje kungapheli hour lonke la ngingedwa vele la sanibona abanye namhlanje kule viki nje bayobekwa emathuneni la kuyobeka umhlaba akhona kamadoda akwazi ukubeka umhlaba bawufundela ukubeka umhlaba away amen ngoba noma nihleli lapha nje nonke nama insurance
nilungiselela umhlaba ngafana ngilambe ngathi nangingcwatshwa ngibe inhlekisa kodwa izulu eliphakathi kwakho awulungiseleli lona nikhona sondela ke asiphendule umbuzo oshiwo oso science uma bebuka umhlaba sebawubuka ka verse 2 bese bedida abazalwane kwangathi ningimangalela ungathi anikakuzwa ke ninela ngono ngasayibambeleli ngasakhulumi nje ngoba laba abanye abantwana bese basheshe bangizwa manje bathi nababuka bathi iBhayibheli linamanga nalithi iBhayibheli umhlaba uno 6000 years ngoba la emhlabeni nababheka bona kunamadwala aneminyaka more than 10,000 years kunezinto lapha eThekwini khona inhlanzi nje bathi ziyanyamalala nazihlolwa le inhlanzi kuyabonakala ukuthi zake zaphila million years bese bathi alilahlwe iBhayibheli ngoba lithi lona umhlaba una 6000 years balisukela nje ngicela siphendule lokho namhla sisize labantu abethu uba ziningi lento ezibhedayo eziqhamukayo ngelinlanga ngizonisiza kule ya Maria abathu wayeshade noJesu futhi abathu wayeshadile bathi babejola noJesu mina ngiyamangala kungathi kufika nami njani kwazi nina awu niyajabula izulu niyolingena nifaka amateki sondela from verse 1 bamba izulu bese kuqhamuka uverse 2 umhlaba waba mnyama kwakuyidwa kuyihlane yebo gcwele amanzi kodwa umoya kaJehova uverse 2 loyo uverse 1 no verse 2 kuna billions zeminyaka la thank you phakathi kwa verse 1 no verse 2 kunenkulungwane yeminyaka engaziwa la uLucifer yena engakabi uSathane kwakuyena owayekade gijima la emhlabeni amuka isindumiso uNkulunkulu ahambe phakathi kwamatshe kuqhabuka imililo athi nakahlabelela kuphume 100 voices sisizwe ubani ukuthi sikwazi ukubona lo yamhlaba ka verse 1 sisizwe abaprofeti bathathu sisizwe uIsaiah wathi kanti wena uNkulunkulu wadala umhlaba omnyama yini hayi kodwa uwe Lucifer wawumuhle kodwa unobubi enhlizweni yakho aqhamuka uJeremiya athi wawumuhle lo mhlaba ilanga lakhona lalithi nalikhanya liphindwe kayishagalombili 8 times lelanga olibonayo alikhanyi leli kumnyama la emhlabeni uzobona mhlanzana kuhluthi ibandla uJesu ebuya lithi iBhayibheli ilanga lizophindwa ka8 ukukhanya libuyiselwa le ku chapter 1 nisangizwa athi kwakunemizi wena Lucifer wokade uphethe ingcebo kaSomandla ngamanye amagama wawukade uyiminister of finance amagugu ezulu ayephethwe nguwe uphinde uphathe nepraise and worship awasiza Jeremiah aphinda qhamuka eZekiel athi uJehova achabalalisa umhlaba nawe usuku lwakho liyeza lizokushabalalisa
uyazi Sithole akumelanga babulawa abaprofeti ebandleni. Once ibandla nalibuyisa kwaba ibandla ekuyibandla lengqondo, moya ingcwele angasa operate bengasekho abaprofeti ebandleni, khona izinto ezizosiphunyuka, ezinye esizozazi ngoba ezinye zazo ngeke zibhalwe la. Kodwa uthi uJesu umoya ingcwele uzanambulela mina naloko engazange nginitshele kona. uPaul nasazibonile ezinye athi ezinye zazo azikhulunywa la. Ukubulawa nje kwabaprofeti ebandleni, ibandla likhonze kungezwakala nomoya ingcwele, ungathi akukho ngishite isipunu lika moya ingcwele ebandleni, ungathi semoshali. Ingxaki leyo, ingxaki leyo. Sisizwe laba profeti kuze siubonele asikuhlukaniseke lokusesa. Azange iBhayibheli lithi umhlaba uno 6000 years. Zanga likho ivesi elisho njalo la. Mhlambe abashumayeli abangabezwanga beshumayela bechaza umuntu esenyameni, ngoba thina senziwe kabili. Saqale sadalwa kwelika moya, senziwa umhlaba ungakasekelwa. Emoyeni thina sibadala kunomhlaba, kodwa naso usifaka enyameni umhlaba mdala kunathi. Umuntu ono 6000 years esenyameni, kodwa umuntu ekweleka moya mdala kunomhlaba kana 6000 years. Wayekhona umuntu uJehova edala konke, sasidala kanye naye, waze wasenzela insindiso. Nasithanda thina singazibiza ukuthi singabadali. Khuluma insumansumane. Yes, co-workers. That is why izinto esikhuluma thina ngomlomo wethu siyadala, ziyenzeka. Yiko lokho nangifika ezulwini ngangizwe mina boSithole beshophela nasebeshisa beshumayela. Nangifika ezulwini bazalwane, ngiyombuza uAdam, ngiyothi uNkulunkulu akakangibonisa uAdam. Akho Adam uNkulunkulu azothi ungene ezulwini athi wozobona ke nangu Adam, nangu Paul, ngoba ndiyakuthanda ukwenza lokho introduce yonke indawo. Uya ku Adam lo, uya ka asikho leso sikhathi ezulwini. Usho ezulwini asikho. Siyothi nasishiya le mhlaba lo, kuhamba izulu liye ezulwini, kubuya amehlo esazana ngawo umhlaba ungakasekelwa. Mina nawe asiqala ukuphila la, sake saphila umhlaba ungakasekelwa. Nethi sifakwe kule nyama ongathi yaguga, ifanele ukuguga ke ngoba nalomhlaba uyaguga. Athi uyizaya ngeinsuku zokugcina umhlaba ogugile bazawumbesa amabhayi, bawumbesa amatshali, bese bathi umhlaba omusha kanti igugile lento. Makomrade kathi azangiswa kahleke ngoba sikhuluma kule New South Africa. Sithi New South Africa kodwa indala lento. Hey, ngingedwa la, angibekho labantu lapho. Nikhona? Angeke ukuthi ungene ezulwini ukuthi wozombona nangu kuPaul. Hayi, uyothi ungena kuvuleka. Bazalwane, uJesu wake waba nama guest phela. Aqhamuke ezulwini wathatha uPetro, wathatha uJohn, wathatha uJacob, wanyukela entabeni. Bathi nabanyukela entabeni kwafika ezasezulwini. Kwemu Moses ngapha, kwemu Eliya ngapha. uPetro ela, noJohn ela, noJacob ela. uJesu azange athi konje ninivele emhlabeni. Hayi, kwavuleka amehlo esazana ngawo. Azange uPetro kahlangane
no Moses, isikhathi ka Moses nesika Petro, thousands zeminyaka. Kodwa ngoba sebesentabeni kaJehova kwavuleka amehlo. Tu Petro kusale kwakhiwa amadokodo la. Hawu bazalwane seningahlulwa nomhede nje. Nebukadnezar akana Jesu akana moya ingcwele. Kodwa uNebukadnezar wathi efaka abantu emlilweni. Wathi nakayobheka wambona lo wesine. Wambona engena Jesu, wambona engena moya ingcwele. Wathi lo wesine ufana nendodana yomuntu. Nisekhona mina ngathi ngena nje mdaka Sithole ezulwini ngingena nje thi Paul ngiyakubona ngisawubona inkosi yami ngisawubona uJesu ngizobe ngikubona wena Adam ngiyakubona wena Petro wena ngiyakufuna wena ngizobe ngikubona ngiyoqala ngoJesu ngifike ngiguqe kuye ngithi bayethe wangenzela umusa namhla ngingenile nangiqeda lapho ngibiza uPetro wozala papi labo unabe Getsemane wozala John wozala Jacob wozala bese ngibabeka la le 3 ngizoyibiza ke yona bese ngibabeka la thi ngiyabonga abafowethu ukuthi lapha eGetsemane uJesu ethandaza nine nalala ubuthongo ngibonga nje ukuthi nalala ngizobonga nje ukuthi nalala ngiyazi ukuthi ninengxaki ukuthi ngithini mina ngiyazizwa nje ngiyabonga nje ukuthi nalala nangenzela lula ngokulala kwenu nenza right Petro ngoba manje njengoba ngimbona amanxeba angikwelede omunye umuntu kumnikeza udumo ngoba uma ngabe nathandaza naye bokufanele ngibonge yena ngiphinde ngibonge nani nenza kahle nenza kahle nalala ukuzindumiso ngiyinike yena yedwa nenza kahle balala ngoba bezothi unakathi uJesu nginamandla nginiwiwe bokhiye ngiyavula kungavali umuntu bese bathi laba unamandla ngoba sakuthandazela ngiyabazi mina abantu bayabaliselana ngemthandazo yabo vele uamen ngeke umuzweke lapha hawu kanti siyabuzwa kunjani ngingedwa yini nibuswa la noma nibuswa ngale fanele uphile ubuswe kabili uthi ubuswa la uphinde ubuswe ngale sanibona senziwa kwelikamoya senziwa amakhosi nasesifakwa kuAdam enyameni senziwa sabathina abapriest njoba sihamba siyizinto ezimbili nje ngiyinkosi ngingumpriest u left no right inkosi umpriest manje lo 6000 uyeza ubuyaphi ukuze uyobachazela kahle sondela umuntu esenyameni ono kodwa umhlaba wona mdala wazi iminyaka lento kusuka kuAdam ukuya kuNoah kwakuhlangana uye 2000 oqala umuntu esenyameni and kuloyo ye 2000 oqala esihlalweni sobukhosi uNkulunkulu wayesuka ngokuphola kwelanga azovakashela uAdam wavalwa loyo ye 2000 uNkulunkulu angasalibhade emhlabeni ngenxa yesono uye 2000 wesibili uqala kuAbraham uphelele kuzalweni kaJesu ubani ezulwini owehlile kuloyo ye 2000 uthena uvalwa kwehla uNkulunkulu indodana wazozalwa
uye 2000 wesithathu yilo sikuye uqale kuvukeni kwaJesu kuze kube manje ezulwini ubani owehlile ebuthathwini bukaNkulunkulu umoya oyingcwele njengoba ngikhuluma nawe nje usemhlabeni nayike inkinga njengoNkulunkulu owake wavakasha emhlabeni waphinde wahamba kabuyanga noJesu wafika waphinde wahamba kabuyanga ake nginihlebele nomoya oyingcwele sozohamba inkinga ke kamoya oyingcwele nakahamba kahambi yedwa uzohamba nabohlengiwe sondela ke sondela 2000 years oqala uqala kuAdam phelele kuNoah kunjalo wesibili kuAbraham phelele fikeni kaJesu wesithathu vuka kaJesu kuze bangakhe labo 2000 bathathu njoba bebathathu 6000 years 2 but laba loyamhlaba ka verse 2 kuyabonakala ukuthi umhlaba kwakukade kugcwele iqhwa angithi nisho njalo kwakugcwele iqhwa kwakune ice kwabhidliki ice kwase kuvelani ke manje umhlaba kwasangana kwayeze kwahlangana naloko kusho amahebo konke lokho thina esikholelwa yilokho ukwehla nokuxoshwa kwaSathane kwaba mnyama emhlabeni njengoba bathi bona bayabona umhlaba wawungathi kune ice umhlaba wawugcwele amanzi hambani ke niyo correct akusumhla azange nje ke lizibe umlomo kaNkuluNkulu lo zange nje ke libe namanga umhlaba lo mdala kabi lo mhlaba lo yithi sizama ukwenza ube musha lithi iBhayibheli uNkulunkulu wathi makube khona verse 3 ukukhanya bamba uNkulunkulu wayengamemeza ukukhanya kubone ku TV2 akubone ku eTV wayengamemeza ukukhanya ngoba ebeka ilanga wayezikhipha yena efuna ukuzibona ilanga lingekho ngoba na ufuna ukumbona akube khona ubumnyama kuthi nase kubukhona umnyama naka operator azikhiphe ebumnyameni bathu memeza ukukhanya kanti uzibiza yena kwaba khona ukukhanya ilanga lingakaveli anikangizwa uthini uJesu nakafika I am the light of the world hey khona lo wakithi ngoba laba prophet bamani namhlanje bayangijabulisa mina uJesu nakathi bayamlandela Jesu uthi ngiyindlela naye uyasho nombeshe naye uthi hayi ngiyindlela na kusho umbeshe naku la ngibusisa khona umntaka mbeshe awula uyangibusisa umesethu uJesu ngiyiqiniso mbeshe uthi hamba wedwa mina ngiyindlela athi ngokuphila uthi awu sokunengi kakhulu ngizohlala endleleni nje athi I am the light of the world athi hamba wedwa I am the living water hamba wedwa awusanibona ithi iBhayibheli uNkulunkulu wayesemenza umuntu bambana imfihlakalo wamenza eseyenzile insimi Adam
akuqalwanga ngomuntu enyameni, kwaqalwa ngalazo hlala khona, ngoba akekho umuntu oplana njengoNkulunkulu. Akazali bantwana engazi ukuthi uzobabekaphi. Waqale wamenzela indlu, indawo azohlala kuyo Adam, futhi wamlandela igroza, amakhabisha abakhona, kodwa uAdam akakafiki. Konke ukudla nenyama yabala, kodwa ngoba uJehova naka, uyabona lithende lila, uNkulunkulu angeke akubize ezonweni akulethe ebandleni kanti ukulethe endlaleni. Igroza yakho ikhona. Khuluma nabantu abangangizwa namhla. Yena siyamuza nedeka, akashumayeli ngezono namhlanje. Uzawukhona uloku wabizwa ngezono wonke malanga. Ake sidle ukudla nje okwathi kuqinile. Umibandla lingizwa lizothi amen. Sondela sondela. Yenziwe indoda. iEden selinomfula, ngamanye amagama lalilihle iEden kodwa lalingenawo umfula. Nakuzofakwa wena entsimini kaSimakade, uNkulunkulu wenza sure ukuthi umfula mawube khona. Ngakhohlwa ukuthi ibandla liphinde kuthiwe insimi kaJehova. Nakuzofakwa wena ebandleni ukuthi yalusa ibandla, uNkulunkulu wenza sure ukuthi umoya oyingcwele kufanele agijime la. Amagama lalilihle iEden kodwa lalingena sebashonephi, lalingena mahla amabandla ethu anama air conditioner. Uhamba phakathi wemfukumfuku yecarpet kodwa umfula ukho. Holy Spirit, bona bafuthumala bephakathi enkonzweni, bahlala ey'tulweni baze baqhiyame kodwa umfula ukho. Lithi iBhayibheli kwangena umfula, wathi sowungenile waba izimbaxa ezine. My God, ilona lo umfula wagijima endaweni yawo, ngoba nasafikile umoya oyingcwele akukho ukushayisana kweziphiwo. Mesefikile umoya oyingcwele ilo mzalwane ugijima kweyakhe indawo, nami ngigijima kweyami indawo, nocinda gijime kweyakhe. Asibangisani, sibangisani bantwana basekhaya, sibangisani. Akumelanga ebandleni kuthule ukuthi cwaka nje, lokishi lasemsinga cwaka. Kodwa zonke izinto zibe khona, khona nama-organ, bakushaye bothulane bakhona. Kodwa uthi uyalalela phakathi kwalama-organ umfula ukho, umfula ukho. That's why batshontshe baze batshontshe nemali yebandla bakhe ngayizindlu. Ngithi uyamuza amen uyanyamalala. Wena ungababongisa ukuthi hey uyakha mzalwane, kanti uthatha khona la umfula ke na ungekho. Abasafi bo Anania no Safiro umfula ukho. Kodwa mina bengingakucela salugcina ukutshontsha, ngoba umoya oyingcwele sozothatha. Ungajwayele ebandleni, uzofica ngelinye ilanga uMC kunguye
iprogram yabantu uzokayichelise ke kuthathe yena nabadla besula ngisho mina abadla besula bafike phakathi kwethu intombi kanti usulile ukanti uyangizwa ke wena thina bogumbi ke GUMBI asiyi ngokusho kwakho ngoba isiZulu sithi umlomo ishoba sinandaba thina insizwa nswi Indo new release Indo Tarandanda thina koGumbi bese sibuke ithende sibuke izitho ngoba la kube sekukhuluma izitho zakho kukhuluma ithende zakho ukuthi uyintombi yini sibuko uyasho ngomlomo kodwa usuthi lo intombi Tarandanda ngathi naba bangizwa kahle la sanibona yathathwa indoda yayofakwa entsimini enomfula ngathi ke namanje ngabe sengenza isemina ngapha ngoba Adam bamba kuhlukile ukudalwa ukwenziwa kuka-Adam nokwenziwa kwa-Eva uthi wena yenziwa yini inyoka nayiza ingayi ku-Adam 1 Adam enziwa uNkulunkulu akamenzelanga entsimini walethwa entsimini mfunde kahle lo verse 15 ithe intsimi seyinomfula yalethwa indoda yenzelwa kwenye indawo sondela wathi eqeda ukuyenza indoda uNkulunkulu eqeda ukuyifaka izulu ngaphakathi eyiphefumulela ekhuluma phakathi kwendoda yathi nayivuka indoda into yokuqala eyayibona bamba nayo imfihlakalo yabona uNkulunkulu ngoba awunawufakwa entsimini ungabonananga noNkulunkulu yathi vuka nje indoda into yokuqala eyayibona khamhla siyabonane yabona uNkulunkulu into yokuqala eyayizwa ngendlebe zayo yezwa izulu ingilosi zimemeza zitshela uNkulunkulu zithi bayethe waze wayidala into efana nawe waze wazidala wazikhipha wazifaka odakeni wayengeke uSathane ezendodeni ngoba indoda yathi vuka yabonana naye yezwa indumiso evela kuSimakade uma kuzokwenziwa wesifazane buya mazokwenziwa wena sondela wozobona na indaba kwalaliswa indoda entsimini kuzokhishwa wena
Kwakhisha ubhambo. Kwase kwenziwa umuntu wesifazane. Umevuka uEva akufananga nakuAdam. Nkosikazi yathi nayivuka into yokuqala yayibona. Yabona inzozi. Inzozi. Wabona insimo. Wabona ilwane. Sathane wathi ngizoza kulo. Ngoba kubalulekile ukuthi amehlo akho athi nawavuleka wabonane. Oh, great one, Labe. This is the same university. Oh, great one. Sondelani nisekhona. Sathane wangena ngalo. Yiko lokho kwenza uEva ayilalele ngoba wathi nakavuka wabona yona. Wabona inzodzo, wabona nenyoka, wabona nensimu la. Wayilalela. uNkulunkulu wathi akunandaba Sathane. Ungishaye ngelast born. Ungishaye ngomuntu engagcini nami ngizoziphindisela phezukwakho. Muzwa ku chapter 3. Inzalo yowesifazane izophihliza lekhanda lakho. Amagama khona umuntu wesifazane ongahlangananga nendoda. Inzalo yowesifazane. Yindaba besifazane bagcwele enkonzweni ukudlula amadoda. Ngizoniphendula kusasa emini la. Kodwa indoda wayenamandla loyo muntu. uNkulunkulu wambika wammisala. Walanda inyoni eziphezulu wathi ubusa ayindizi indoda kodwa kuthiwa uyabusa kulezi. Zadlula endodeni indoda yayinika amagama. Iqondo yendoda yayingaphezulu kwecomputer. Nasidlula isilwana sinika igama uJehova athi nami bengizosho njengawe. Abangizwa labantu. Kodwa namhlanje sinengxaki. Indoda uSathane uyishayela ukuthi ingaphindi phakathi. Kunaloko kugcwele nini enkonzweni. Wozani ke ngizonitshela kusasa ukuthi yini nibangela. Busy nkosikazi yakhe ethi my gearbox. Ngeke nje ngibize inkosikazi yami ngegearbox. Yangihlupha kakhulu mina igearbox. Sanibonani. Naye uyathatha wenza njani? Ngoba uNkulunkulu wadala abaholi. Isono sadala abalandeli. Sondela phela. uNkulunkulu wadala the leaders. Adam umholi, uEva umholi kuoffice lakhe. Isono nasifika sadala abalandeli. Inyoka yaqala yadla, uEva walandela inyoka, Adam walandela umngakhe. Wabona amadoda elandela kangaka nje. Kwaqala la. Soyibonela nawe. Sanibona. Sokuthi ngiyiphahlaza le ndaba. Ngiyiphahlaza.
Sibona kusasa abantwana benkosi. Asiphenduleke. Entsimini umfula wangena wodwa uthe sewungenile waphenduka mbaxezine. Oh my God. Why? For gospel. UMatthew wayebhalile ngokuzalwa nokufa nokuphila nokufa kaJesu kwakunganelanga yini. uMark usabhalelani, uLuka yena ubhalelani. Kusemhlabeni la sondela incwadi kaMatthew. uMatthew nakabeka uJesu imbeka incwadi yakhe njengenkosi. Hamba ubheka uMatthew wonke uthola uJesu elethwa qedela eyinkosi. Uverse 1 wakhona nje uqedile. uJesu Kristu indodana kaAbraham, indodana kaDavid. Nomshado weintombi ezilishumi njengenkosi kula. uMatthew ivangeli lakhe lalizwiwa kakhulu amaJuda. Thank you. Ngoba amaJuda ayelinda inkosi, elinda uMesiya ozowakhulula kulokucindezela. Ene ngiyabonga ukuthi iNew Testament nayiqala ivulwe uJesu abekwe njengenkosi. uMark angeke ukuthole lokhu kuMatthew lapha kuMark ukuthi uzibanibani uzala uzibanibani akukho kuMark. Chapter 2 Jesu uyasindisa, sokuphilisa ukhipha amadimoni. And ubonakala as a servant. Abantu abamuzwa ngcono uMark amaRoma, ngoba ayezazi wona, ebona abanye abantu njengabantu nje. Kodwa xa kweyilo ethe ngumuntu kodwa enza imisebenzi yamandla, ethe isikhonzi nje enza umsebenzi wamandla. Dokotela uLuka uphinda ukuthole lo kuzibanibani uzala uzibana ekugcineni kuthiwe oka Adam. uLuka uletha uJesu phezu kwethu emletha as a son of man. Abantu ababezazi ukuthi abantu nangolwimi lwabo amaGreek babezazi njengabantu, bake balalela ke la ukuthi uthini lo, kanti ukhona umunye ongumuntu. amaGreek, Matthew amaJuda cisha amuzwe, Mark amaRoma ya, Luke amaGreek ya, kodwa uJohn eqala nje uthe kuqale wayekhona. Yona gospel kuphela buyisela wonke umuntu eqaleni. Ayilandi mJuda, ayilandi mRoma, ayilandi maGriki, ibuyisela noyinwele imfishane amazwi ukuthi uyindodana kaNkulunkulu. Konke kwavela ngaye, wanikwa amandla, bonke abakholwa nguye wabapha amandla bababizwe bangabantwana bakaNkulunkulu. Limnandi iBhayibheli.
Yekela le mfukumfuku oyilandelayo. Awu amen. Amen. Cela ukugcina la namhlanje. Ekuqaleni uma izinto enithembile sezinixakile ake nibuyele eqaleni. Uma nabaphansi sebenixakile ake nibuyele eqaleni. Amen. Ngathola ngakutshela Sithole. Ngake ngathola ithuba lokushumayela phambi kwa president uMbeki. Sengima phambi kwakhe ngithi angizazise mzisi uGumbi lo mephambi kwakho. Uhamba kakhulu ngenzeka songikhohliwe. Sagcinana le mbalenhle uhamba noChwede nomndisi ukwangayo kwangwayimaya ngimbona ethi ngathi okay angazi noma uyangikhumbula urujabulisa mina ngiseze ndabeni ngiyinxusa laseZulwini ngithi mangikusho kuwe uzoshesha ungizwe ngoba uwo khomba amanxusa ngiyinxusa leli sengithi kuye na ungakungikhethe nje ngiyayizamela na ungakungikhethe ngibe inxusa lase-Uganda ubheka ngikhombi nasekudeni khomba la e-Uganda nje uthi uGumbi sewuyinxusa e-Uganda into yokuqala ezokwenzeka mntakamzisi security iba tight nalaba bahamba boshoba bengiqhawula nje kuyaphela ukuhamba uqhawula nje security ba tight once president yathi uGumbi inxusa sondela amasoja 2 ngeke ngiphume la ngiye-Uganda igovernment ingangibhadalelanga izikwelede zami before ngiyomela izwe lakithi e-Uganda ngizweni bantu bakithi ugovernment ongikhiphile uqala sule zonke izikwelede zami kwa-Ellerini angene yonke indawo asule izikwelede ngiyomemezela sengingasakweledi ngithi kuye njengoba ungibona nje ngiyinxusa lasemazulwini wena ungangibona ukuthi ngihamba ngedwa security tight ngihamba nezezulu imbayimbayi zingakimi imbambayi zasemazulwini zimi ngakimi okwesibili ngeke ngibe inxusa ngikweleda umbuso wasemazulwini ungisulela izono zami nginelungelo lokuba ngibe inxusa ngizothi ngise-Uganda ngidla izinkwa zase-Uganda kodwa mina ngibe ngingalawulwa umthetho wase-Uganda ngibe ngiphakamisa iflegi lase-South Africa kodwa ngise-Uganda namanje njengoba ngiphambi kwakho imithetho niyayishaya eParliamente kodwa ayingilawuli mina khona iflegi engiliphakamisayo iflegi lasemazulwini ngidla izinkwa zala zaka-Albani kodwa ngibuswa la khona eminye imithetho eningayishayeli mina kona lokho nje ukuthi amadoda waqomane wona wodwa awungibusi ke mina lo usho mina Gumbi Gumbi futhi anginangxaki nje nangihlangana nekhehlanyana la eMabulu Hall lizoyibika kimi ukuthi hawu weGumbi ngiyafa ngawe ngilungisile ngiyazi ukuthi ngizomphendula ngithini hawu sanibona 2
ngizothi ngila Uganda bamba ngidla izinkwa zala ngiphamisa iflege langale na into yokugcina evela imangazi uma kuza umuntu egijinyiswa amasotsha aseUganda uma akabalekela la endlini yenxusa la awasangena amaphoyisa aseUganda ngoba noma kuseUganda kuse South Africa la ngithi namanje njengoba ngizoshumayela nje uma ngabe izono bezigijimisa no Satan namadimoni kade agijimisa awasangeni manje ngoba manje sokumomunye umbuso manje shata paka shata umbuso wasemazulwini siphakame sivale bonke babamkela wabaphamandla bababizwe bangabantwana bakaNkulunkulu siyobonana kusasa namhlanje bengisafuna singene kule class nje okunye sikushiya endleleni siyokubona emini kusasa siyabe sesiyashumaya bonke abamamkela wabaphamandla ngeke kaNkulunkulu anichithanga isikhathi senu ukuyekela amabandla enu nizela benizozwana indaba nje ufakwe entsimini sekugijima umfula bamba kule ntsimo ofakwe kuyo imfula mayingavalwa nguwe ngoba vele beyingavulwanga nguwe beyivulwe usimakade bonke abamamkela abaphamandla cela umlethe la phambili lo cela umlethe la phambili lo bonke abamamkela wabaphamandla ngamhleki khona into ekhona noma ningayiboni nini amadimoni ayayibona bonke abamamkela wabaphamandla bababizwe lo phambi kwakho akusumuntu nje ngingadla iphalishi njengawe ngidla umratha njengawe kodwa ngaphakathi kwami khona into ekhona la khona into ekhona la ngaphakathi awazani noJesu ngicela uze ngaphambili ngisazobeka izandla kulaba vala uSithole mbambe loyo mbambe umoya oyingcwele usefikile omdala weinsuku mbambe naloyo mlethela ngaphambili mlethela ngaphambili it's not yet over it's not over kule nhlupheko phakathi kwayo unumber 1 unguverse 1 wena abantu bakubona ungathi umhlaba nje phakathi kwakho kunezulu cela siphamise izandla zonke sorry kunibambelela kumakhazi kangaka kodwa bengifuna sikhuleke kanye na ngiyakuthanda moya 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 moya
ungahlali lapho kanti awukahlangani naye. Cela ugijime uzoma la. Gijima uzoma la. Sesiyavala ungasali kanti awukahlangani naye. Ungajoyina laba. Mhlambe uhlushwa umhlaba okuwo. Unamathumba. Unezifo lomhlaba ohlali kuwo. Ithuba lakho namhla wozoma nje la. Wozoma la. Izana lezifo zakho zoma nje nazo. Sidumise nje bazalwane egameni kaJesu ake uvuma umlomo wakho ukhamuluke utshele ukuthi ungubani imizuzu emibili nje bese siyahamba mina ngizabe sengibeka isandla kulaba siyekuthanda